Somebody control your system, please. E whatalofa atu I le paia o le malu. Tua le tūlanga wee. O loutou paia, ma loutou mamalu. O le aleo a iaise leo le au auna. Greetings and good evening. Welcome. Welcome to this family service for Kapeneta Schuster. Sorry, technology, it's out of my control, but hopefully we won't get that through the service. Avelo leo e whai ma whongantau moli moli o le taringa ia tai nau ia ma le whanau loto whavau vau. Tainane le paia o ainga na lua. Iuso ma tuangane o Kapeneta ma o tātou ainga uma. Whatalo whatu le swafa manu malolo tātou oli I o Yesu Keriso I le nei sauninga o le a amatalia. As you can see, we are trying to start on Psalm 1 time, which is 6 o'clock. So we are going to start at 6. My hope as the officiating minister tonight is that by 6:30, we are going home. A le la tātou amata le nei sauninga mo nisi o lo iaini au tau vale alofa I ie
ma teu funga la au o le awa noa le nei. Giving the opportunity for those who are bringing in the linen as well as flowers, please come in. A whai o iei au tau teu funga la au ma ia I nā wha mole mole au mai tonu au le ia matalia le tātou sauninga. Otherwise, when we start, nothing is coming in. Libby, can you fold them and put them aside? Malulu atu le pa ia le malu. Ia tasi al nei o vaenga e tuai ai tātou sauninga peitai. Whaingata ia le vale vale alofa o nai o tātou wainga. Ia lātou mea alofa e tuina mai teu funga la au. Ia ma lātou ie whailo ailo lātou alofa. Please come in. Those who are coming in with the flowers, please come. Otherwise, we are going to start. As I was saying, I was hoping we could finish by 6:30, but now we are extending it to 6:45. We are going to finish tonight because of the delay. Ole a tātou tāpuai I le atua. Na fōina mai e le alii, wa ave seina e le alii. Ia whamanuina le suafa o le alii. Le otie, o whea o iailo tui. Le tuunga maue, o whea o iailo manu malo. Ai whawhetai le atua, o lena te fōa ina mai le manu malo ia te tātou, talu lo tātou o lii o Yesu Keriso. Families and friends, we have come together to give thanks and celebrate the life of Kapeneta Schuster, who has gone on before us into the world of God's eternal light. While we are glad for her, we feel the sadness of the parting, and our loving sympathy goes out to the grieving family, particularly her darling, her husband, Tainau, Miranda, Sean, Libby, Jacinda, and her lovely grandchildren, Cullen and Macy, as well as her siblings and their families, nephews and nieces, and in particular the grieving families and friends. Death is always a mystery, more so when it comes, although expected, it is still painful. Whenever it comes, it is never the end, but it is always a beginning. We know this because Jesus went down into the darkness of death and came back from it like the sun in the full strength. The death and resurrection of Jesus lead to the glory of the morning. We follow him through the door of death into a life of perfection and peace,
the life of God himself. E tele mea no nofo ai le fale o lo tamā. Pe ana le ai po o whai atu o te alu e sa ili se mea no nofo ai o tau. A whai o te alu ma sa uni se mea no nofo ai o tau. O te toe sau, ma vatu o tau whatasi mau. Ina ia iai o tau i le mea o iai au. It was Jesus himself who said, "Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me." O ni atu atu vale o tātou loto, i o tātou whātua tua i le atua, i o tātou whātua tua fo i a Jesu Keriso. Nā tātou te talo. Le atua whāwawa ue lo mātou ta māwha le langi, o le ua lofa mai a te i mātou i le lofa whāwawau, ma le ua mawhai ona li liwina le ata o le oti e whai matai ao le oli oli, ia e whesosoni mai a te i mātou, ia mātou whaatalitali atu ia te oe le mi ngao ma le ngā wai, ina ia avea ailo mātou whaalongolongo i upo le ola e whaavavau, ma mea mātou te maua i le onsai, ma le whaamāwhan whananga mai o le tūsipa ia, o le atupu ai le whaamoe moe, ma si tia e ai mātou mai lo mātou pōngi sā ma le puapua ngā, i le malamalama ma le file mua lo whaatasi mai. E ala ia Jesu Keriso lo mātou olii, ma lo mātou whaola. Amen. Tātou vi ele atua le vi inga iwa sifuruma le lua, tātou pepese whaafitai. Mo le silafia le tātou mawhtanga le nei fiafi. Fisoasoani mo le tātou sauninga le nei fiafi. Ia nau ia le polkalame. Whaasolo ai nā. Maea. Ia le asu mai loa le mata tātou mori mau. Ia maea le taimi le nei. O fisoasoani o lo iai o le sunga ia
o uli Absaloma, o le aoa of so swani mai le whakasā I Favona, ia ma le sunga ia Polu, Lio, Waikato, ia mai le kalesia e whakasā Southport I Australia, ia o tausonga, o neta ia leo mātou ta pena ina le nei e fiafi, mō lona sauninga whale ainga. Al teimi nei tu inatu, tātou mōli mau ia le amatalia, o le soaswani mō mōli mau. When you listen to the mōli mau, somebody has already said that she's a good person, she's so-and-so. Please, when you come up, don't say it again. Lava le nā tangata e whaia. Or if you came here and you thought, I'm not going to mōli mau, and all of a sudden you feel coming up, please don't come up. And when you have your mōli mau, yes, do the mōli mau for neta. Leave your mōli mau, I'll do it after. In your eulogy for you when you go. But mōli mau ya neta, whapupu wa ile o le tātou taimi. Malo whaalo alo tele. So our eulogies is now. State. You don't rush up. Hello everyone, thank you for coming. Sorry my voice it's been a tough week. But I thank everyone and Reverend for opening this day, this special celebration of life for Mum. But there's so much things I could say about Mum. We all know that she's a loving person and everything like that. But something that I thought about, I had prepared. So I'll just read it in Psalm 1 and hopefully I'll try my best. So here we go. O se o mātou tina o le whatu lea o le mātou ainga. O ina lai titi lona tino, ai awane I whasese na oto I lona lotu fusu. O ia o le scrappy tū moni lava, e be o le maungangana, le titi le whangu ai namu le lei. O le mātou misia lona leo, ma losi ma lona lotu tele, sa pui ai lona ainga. So for those who didn't understand that, I said that in French. So now I'll say it in English. So our mother was the heart of our home. Even though she was small, don't let her size fool you. She had the heart of a fighter. She was a real Scrappy-Doo. Scrappy-Doo is like this, the cousin of Scooby-Doo. But as a proverb says, the oil bottle is small, but the scent is powerful. We will miss her strong voice and the big heart she used to protect her family. And also, she saw me in my first breath, and I saw her for her last. That's all I have. So, Manuelo Malanga Mum, and send my love to everyone upstairs. Thank you.
Can you put the mic down a bit? In the box to stand on. Yeah. Good evening, everyone. As you can see, I'm about the same size as my little sister here. My name is, for those who don't know who I am, I'm Elisabetta Lefale Cardwell. I'm the oldest of 8 kids. Netta is the second youngest girl, a very strong-headed girl she was. Netta was born on October the 2nd, 1959 in Samoa. There was 4 of us girls that left Samoa. She was the youngest. It was myself, my sister G-VAI, my other sister Liai. We left Samoa November 27, 1962 on the boat of the Matua for Fiji. In those days there wasn't any planes like they do nowadays. I remember the time on one of the memories that I have. Netta was 3 years old when she came to New Zealand. We climbed on this boat. There was quite a few other families with us too, but she was one of the youngest one. I remember we had to sleep on top of the deck. It was a banana boat. So she was the only one that had a comfortable bed. It was the empty box of banana that Mum put her in this box to put her to bed while we all slept on the floor, the deck of the ship. Netta went to Beresford Street Kindergarten. Apparently she still got her suitcase that she kept for the last 40 odd years. She still got that little suitcase. She was like a tomboy. She's always rough and tough. I remember her coming home from school one day at Mangere College that she attended. I think one of the parents wanted to complain. She actually was fighting with another boy. And this boy, I think he got the bad run of it. Netta has always been a very cheerful person, as all of you know. She was a very loving mother and a very good wife to Levi. We all loved her. She's always a laugh when she's around. Of course, she always makes the night go on and on and on at times. When she has a lot of people around, she loves that. Netta was always a healthy lady, a young girl. She was never, until she got a little bit older, she started to have illnesses and things like that, but that never stopped her. She was a fighter, like Miranda said. She was always a fighter. At her last day of her family gathering with at my brother's house with all the brothers and sisters and their children, she was walking around taking photographs of the children and her. As that was a Sunday, she had to go into hospital and passed away on Wednesday. That's how she was still walking around, enjoying life, right to the last, and that's her. I don't know who I'm going to call. I get these phone calls. I've just had a heart surgery not long ago, and because Netta had it too. And she used to ring me up and giving me advice, what I have to do, what I have to eat. This is from somebody still not well with their own illness, but able to give other people loving advice. Yeah, she's always been my little cheeky sister. And I think it's shown through her little sweetheart of a granddaughter, Macy. So, Netta, we love you, we miss you.
Unfortunately, some of them can't make it to see you, but you're in their hearts as well. Manuela Malanga. Tough sight. Oh, well, that was a bit of an entrance. Soifua manuia, talofa lava. I le mamalu mal paia o vaenga ese o tatou mafutanga I nei afi. Friends and family, dear friends and family, and my beautiful Lefale Awapa'au, Schuster, you're all family. We're all family. And we all love Neta, which is the reason why we're all here. But for myself, my name is G-VAI. I'm the second oldest in our family. I wasn't sure whether I was going to get up to speak today, but here I am. I guess I'm just feeling a little bit unsure. Maybe I should apologize to God because I just feel a little bit angry. I wish we had just a little bit more time. Neta, you left before we could just do that one more time with everything. One more chance to talk the way we used to talk right into the night. A lot of nonsense, a lot of laughs. Talk about what if, our trips that we were wanting to do together as a girls' trip with all our sisters, with all our girl cousins. Talk about going to Las Vegas and do Europe, go where The Sound of Music was filmed. And I can't remember the name now, somewhere in Austria. Where Julie Andrews met the captain, and we wanted to do all of those things. Neta, yes, we all know you're a beautiful soul. You're a good little fairy, but oh boy, like Miranda said, you were feisty too, not loyal, kind, you were all of those things. But you were one tough cookie as well. But you were always loyal to all of us, to me in particular, because I just want to talk about me and my relationship with you. Always kind and loving and gentle and always on the same side. We have our siblings, brothers and sisters, and we would have our talks and meetings with whatever's happening in the family, and then we'll have our own meeting. And then we'll have our own meeting and come to discuss the ins and outs of what was happening and why we agreed or disagreed. And we used to have a really good go at it and decided always that would solve the problem if we did it this way and that. Always the same. But we always ended up on the same page. We used to, some of you may know, there was a series called The Outlander series, and Diana
Gabaldon, and the series came out, book form, before the movie came out, and then the TV series. But we got the books, and we used to read the story together. So we had a book each, and every day we would check with one another. Where are you up to? Which part are you up to? And we'd discuss the book in detail, and we'll be reading right into the night, and we'd ring each other, and if there was something interesting in the story, oh yeah, we were there. For sure, we would have that discussion. One time in particular, her family, Levy and the girls, would always say to her, perhaps you should just try to go to sleep. You know, think of your health and look after yourself. You're not getting enough sleep. But Netta, like most of you will know, she never listened to them. No, she just did what she wanted to do. So they left her alone. One night, we were at Auckland Road at the time, and she woke me up. So the two of us, like naughty little girls, you know, it was like 2 a.m. in the morning, and we were trying to read this book together. Very dim light, just outside the garage, and we'd be talking about this, trying to read the story and discussing it in low, hushed voices, because we didn't want anyone to see us or hear us, because we, especially her, you know, she needed to be asleep. Mischievous. I guess for me that's probably the best way to describe Netta. Mischievous, loyal, wicked sense of humour. I will always miss you, and I'm angry that we didn't have just a bit more time, just like everyone else, and because you didn't wait for me, and I was going to come see you, but I also understand, it was time for you to leave. Yes, I know, it was time for you to leave. You held on, maybe you held on for a bit too long. Maybe it was us. We needed to let you go sooner. But sorry, Netta. Sorry we didn't do that last time together. I was going to come up to Auckland and see you, and we were going to do those things. My beautiful, beautiful little sister. You will never be forgotten, yes. We keep you in our hearts forever, always. Thank you for listening, everyone. Talofa. My name is Liai. I'm the third sister. Everything that my sisters Elisa and G-VAI have said is obviously true, and I certainly agree. She was a very mischievous sister, younger sister. Whilst G-VAI has given you an insight on what she did and what she loved in terms of reading, family,
and her friends, and Elisabetta talking about her early childhood. I'd like to focus on something that I really enjoyed with my darling sister, is that she had a passion for baking. So her and I shared a lot of recipes, mainly online, because she was always, either I was away somewhere else and she was here, but we always managed to catch up and go over a few recipes. She was a dab hand at everything, and that included making some amazing cakes and delicious pies. I think we've caught the essence, captured the essence of Kapeneta. A beautiful, mischievous, vivacious, stubborn, and very honest. Honest with her opinion, honest with everything that she did. Thank you, my darling sister. Ia manuela malanga. Ia, whakalo whakile, maru man pa ia, raka sauinga. O, ngā koki kito mai. Ko i aku sama whoringa marakamare, e reso uso. O neta. E whailau kala, ngā makong ngofo maneta. Makong ngofo kasi ar whare kasi. Ngā laku netai i ne mako ia mako. Masalo, lai kiki ane te i mako wakere i mui whape. A laku nare, she comes in about 6 o'clock. My brother disappeared. And we all look around and say, oh, where's Libby? He said, oh, must be Netta, must be here. Probably Netta's here. And then the next minute I know she moved in. There were 4 of us in the house. It was me, Livy, my brother Kaimoa, and my cousin Basil. Then Basil moved out, and Livy and Netta, me, and my brother, the other one, still there. Next minute they moved. They moved to Otahu. Whainala kalaya ni tarangai. Paudar ka kaya foi ele sa orkana fo arking le kilanga page. Le kil page anet from odisia for mai. Ele la ole e farka ko keke. All right. Go page cake. Alulo page. I get one leave it disappear. Next minute we know the pig running was rolled in the sitting room. We all look at it, what the hell was that? That was a chocolate cake, not a cake. And if you throw that cake at a dog, it will kill the dog. And we all laugh and say, oh, I thought you say you can bake. And say, yeah, of course I can. I said, and what the hell was that? Ah, that's for the dog outside. I said, oh, yeah, all right then. Do it that way. Yeah, no, they move out. That's the last time I saw them. And next, the other time I saw them when they moved back to Auckland. But one thing with Netta, she always stand up for me. She always stand up for me. I say, Max, you're good. Leave him alone. Leave him alone. Leave him alone. And that's
I said to my other cousin, you know what? Nera, it's the number one sister-in-law I ever had. She was really good. But the only thing that I don't like, her bake. When she bakes something, oh, don't eat it. But I don't know about then, and now it must be really good. Neta, yeah, that's it. Thank you. Hello, everyone. I'm the second oldest out of. Yes, Neta is my mum, but she's she's down here somewhere. So I'm the second oldest in our family. I'm the only boy in our family as well. I could talk a lot about mum. I could say a lot of things, good things, and I can see that there's going to be a lot of happy words and some sad words said. All I can say is, you know, mum's been a great mother and a great grandmother. It's three beautiful kids that we have here on my left. She's always been a great supporter of me, even when my sisters think I'm the worst kind of criminal ever, and she just thinks that I've done a lot of good things. So she sees a lot of God and a lot of good things in what I do, even though my sisters think I'm getting a pass every time I'm coming home. So I'm her number one fan. She's my first love. You know, I've been telling everyone that it's really easy to talk about what we do and how we want to see mum go, and it's really easy for us to talk about it, especially for myself. But when I start talking about her, it's a bit hard. You know, trying to be strong for Dad, and my two sisters and my family. She's always been really accepting of Jacinda, my wife, as well. They've always had good chats. I mean, when it was Mum and Jacinda at home and Dad was still in New Zealand and COVID was kicking off, it was just one. Well, I had Cullen as well, but it was 2 against 1. So everything that I was doing, and I was saying to Sin, no, I don't want to do it. I can hear Mum in the back. Sean, better do it. So I'll go and do the dishes. I'll go do the washing. Sin's working. Oh, okay, whatever. I'll start doing it. But then when the kids started getting a bit older and I was trying to discipline them, and Dad came over, and then now I've got Mum. But then all I can hear is, "Awele whaile kama." You know, just about to go discipline him. I'm like, oh, you're lucky Grandma. You're lucky Grandma's over there. You wait until Grandma goes back to New Zealand. And I would always wait for it. But it's the good times that I really want to think about when I talk about Mum. Even the sad times, but those things I'll keep to myself. I really appreciate everybody being here. It just shows how much everyone's here that loves her. And Mum, you know. Yeah. Love you heaps. This is not goodbye. Let's just see you later. And we'll chat later. Thank you.
Ia o te mono whatulu atu le pa ia. Wata whamanu ia sa mwhainga tatu atunu. Ia nuia tino tausala. Ata alofa atu le songa le whawhengainga ia mai se fo ia sunga i Liga wao Soswani. Mai se le pa ia o tatu atunu o tatu potu mai nei tula. My name is Fatu. I'm a younger cousin of Neta. I wasn't going to, okay, Reverend said, you're not going to talk, don't talk. But unfortunately, I won't be able to make the service on, the funeral service on Friday due to unforeseen circumstances. So I thought this is my last chance to say something, and I didn't want to regret not saying anything before I said goodbye. But being brought up with Neta, you might not know, but when she was young, when she was at school, she was actually quite a fast runner. And I know it doesn't quite show with Miranda and Sean and Libby, but she was a really fast runner, so I don't know what happened there. Also, when our family used to get together for, certain get-togethers and would have a bit of a fun time, we'd be singing songs and things like that. And you know how most of New Zealand hate Auckland? Well, that was kind of like our family. Most of New Zealand hated me and Neta because we used to have these singing competitions and we were so much better than all the cousins. And they really used to hate us singing, and we used to love really annoying the rest of our cousins because we were so much better than them. And another story I had to give before I sit down was, and I saw it on the family page this afternoon, was you know how when the girls or the children are serving the adults, and then they ask them, would you like a tea or coffee, and would you like, how many sugars you have, if you sugar. What she actually said, asked my auntie, she was supposed to say if you sugar, but she said if you susu. So that was one of the things that I remember of Neta, and I'm so glad that I did get the chance about. I think it was about 2 weeks ago to come in and see Neta, and we didn't even know she was in New Zealand until my sister Nolene had mentioned that she's here, and we had and I was thinking, that's the last chance I might get to see her. When we did go and see her, she was nothing like I thought. She was all bubbly and everything like that, and I thought, wow, I thought you were on your deathbed. But she just came out of a shower. She was just so happy to see us. But it's amazing how that can change in a split second. And even talking to Levi, he said 1 second she'd be all bubbly, next second she'll be, not there. So I just want to take this opportunity to say what I wanted to say about Neta and our relationship and with the rest of our cousins, and we still probably will be the best singers in our family. And sorry guys, but that's just the way it is. So thank you very much for the opportunity. Yeah, so for. My name's Jason. I wasn't going to get up tonight because I'm not a public speaker, and thanks Uncle Wharu for making it even harder for me to get up tonight. I just wanted to come up here and let Auntie Neta know how much she meant to me. Thank you for putting up with my drunken calls, encouraging me, being caring, nurturing, and always there for all your nieces and nephews. And I love you, and there's not much else I can add on to what's already been mentioned tonight. Yeah, I'll tell the other stories over a drink later. All right, love you. Love you, Auntie. Right. Mo e lao mai e sale tangi pe asau I lunga.
Yeah. Can I ask all our lady cousins and nieces that were talking about this? This was the cue. Can you please come up? Nolene, Leah. Netta. We're missing Netta. Any of the boys want to join us too, please? That wasn't asking. Gosh. Yeah. Tuloa. Where's Kalini? Whasanga e o mata I mauma. E o mai ai lo fiso soani. O lo fiso soani e mai le ali ia. Amu ia e whanua noa. A wai whaamafan whanaina I la tō. I le awa mar whaaloalo. E te tawai. E whaatalo whatuai swafa man malo Yesu Kiriso. Lau sunga te tae sa ninga. Malo whaletua. Sunga ia o ao mo lato whaletua. Sunga te a kono ma lato whaletua. A inga na lua, ai mai se wō mai maasani. Maripa ia mal mamalu, wau fia ne pō. O lo wingoa o a o le lei. Bawa na le ngoa to te silafia a to fia iloala. You know who I am. Whaaftai ni nei a wanoa, wha auru. O whaia iau, lo nei tangata whatau wā. Masuyo I mātou. O cousins, manai whanau. Whaia ini mātou mori mau pupu. Mo se tasi oso, sa pele yo mātou lutu. O amasa tuina sia o mori mau ele umi. I o te nia koe ta ita I o saunina. E na o sina o mori mau pupu. Ile ma ua mawhitanga ma le uso. Le awhionga ia tualu patu. Kapeneta Schuster. Netta, she's one of a kind. Sa o ai pe ke lo lang whale iku. O ke le iloa ka wafi, ai tawa tupea. Netta, you are very special to me. I'm forever thankful and grateful to have you in my life. Last but not least, whafteitele tamaya tainau livi, marifau and the Schuster family for loving Netta and for who she is. Sauia oile pele ina ayana, manuia la malanga, le amisia oile tamaftanga, o alofana o alofanei. E mana tua pea oe, pai mai le pesa tamai tai pesa la wiloa o Sinead O'Connor. Nothing compares to you, my dear. I love you, I love you, I love you. Whaftai molo wala noa. Yeah. O le tai milani nei, langa mato, na mato mai ama tau. O le awhai mara mato pese la. Ia se wala awa tu mara whaalualu sunga. Pawhianga inga pema whaianta, mai mato pese. Sorry, the guitar's in the car. Amalia, we've never practiced this. Oh
Manuia to sauni so manuia po ile upo nei fia fila sunga tai I mai se ro au ba pa manuia le sua ya taso uma I have to be strong but I'm okay pa sai mo maso wa vanua Malo. O le ava noa leo watu inatu mo wo mai masani ai mai fo o le toa te leo nephews and nieces, they are here. So we'll give you the opportunity now. Please come up. I'll give you 5 seconds each. Come up, Trina. I don't know about the best singers. Lo'u a ngā ngai. Ia e whaamanu atu I lea li. O mea uma fo'i o I tatonu ia te au. Ia whaamanu atu I lona suafa paia. Lo'u a ngā ngai. Ia whaamanu atu I lea li. Aua fo'i nei ngalo se mea e tasi o ana mea lofa. Ai au te lei tautala I se upu. E moli mau wai le mātou tina. E mua lava, oh my gosh, sorry. Ona au whaata alofa, ma whaafelo ai atu I lo o tau mamalu, ma walunga, wa awhiwhio, ma papa a au, I le nei sauninga. Ma lo le pale, ma lo le folau. Whawhetai wa tātou whesila whai. E ui lava ona o se mafutanga e ala I le wala au o le atua I so mātou tina. Ai le wha itia ai le viinga o le atua. Ona o lana pule wha soifua I lo o tau soifua maso mātou ola. O lo'u ingoa o te rina pona I wau. Fuata vai. Ma o au. O le
pele moni. O le tina ia neta. O te whaamalulu atu o le whaaonga ina le ngangana Peretania. E whaamatala atu ai le alofa ma le mawhutanga masio tina ia neta. So greetings everybody. In translation, I just technically said I'm her favorite. For those of you who do not know me and my relationship with Neta, I am her and Levy's one and only goddaughter. Yes, an automatic favorite. From the earliest memory that I have with my dear godmother, I was at their house on Buckland Road every single weekend. No doubt, no matter what plans they had, I was a part of them always. And the way I made that happen, so after school on Fridays, I would get home from school. I wouldn't ask my parents. I'd actually just pre-pack my bags, and I'd call 275-1691, and I would call Mum and Dad and ask to get picked up. Mum and Dad would come pick me up, and my parents had no choice to say no because they were already there to pick me up, and I was already in the car gone. She, Neta truly treated me like I was her daughter. And I am truly grateful to have felt her love and her smacks. I currently live in Brisbane, Australia, so meeting up with her when she was living in Gold Coast with Sean and Jacinda, it just truly felt like home away from home, with her and Dad. So, Mum, manuia lo malanga, Mum. I love you so much. Whawhatai. Ia vi ia le tuali. Nei tu la fiafi. Ai mo mo no fatalo foi. Sunga fa fiangai. Hasta no le ava no fain tu ina mai. Ia le tu. Wa o lo ingo fewina. O lo uso koke. Leona le. Te mai tai leo Kapeneta. Ia le tua. Ia o sau hoi. Whai atu sina o moli mau. Ine mātou mawhitanga. Au mātou no foi I Mangere. Ia le tua. O Kapeneta e lai titi lava. O I lātou ia e to ono le whanau. E whā teine ai tō rua tama. Ia o te whātai ei lea tua.
Wa mia hoi net, ia lo maua peale. Manuia, ma le file mu, mai le tua. Wa fionga le tua. E mea fionga le tua. Au le atua tu vale o tu loto. A iau tu whaatua tua i le tua. Whaatua tua mai fwoi ata. Mai i tele mena no fwoi o tu mota lo tama. Ana le ai. O walu sa unis mena no fwoi o tu. Le awai ne vele a fiafi mea tatu tfano no ai. Lau umana ta pena le tua mea uma mo tatu. Ai sa ili ar tangata i le tua. Mau ai wha manianga. Asina o moni mau mo neta. O neta, istangata ta alo tele. Peo no whalonga mai le sunga po le au so sani a fatu. Lena mo li mau atua le mo e neta. O neta, sa matau au lotu i lotu sa moa. A o iai e riko. Sa whai ta longa fo inaia au tala wau uma. I nei ni sila. Mau te oa iala e awele mātou au. E awele mātou au neta, e saua neta ma le ipu. Po le ane tō telo e kare sia la mo saitei. Ai saua kapeneta ma le ipu. Mau te o mai ma le ipu. O whai ua mātou saua uma. Oa umanai o nisi sio. Elizabeth, ma G-VAI, neta liai tō whāmatou. Ma, o le anti la, e whaile mau te ola e tofi mātou e whiwhiau. Wai loere e sunga le whawhiaia manase. E mau te sawa uma. Ie, vi ia lea tua, au sau pati, vi ia lea tua. Ia, ona mātou ole lalo se la au ele. Mātou tala no ole la, whaile mātou fua, fo ile le tau sturitu atu leisi. Whai mai leo o neta. Wa o neta e wha moe ia le mātou au. Whai mai. O mā uala mai lisa pi e whai sina mare. Te le ngese voi lea. Ale tala neta. Wha oso fua au. Kuso au lai wha oso ina le mātou fua. Ia so atu ele mariae. So o maneta. Ai wha atino e ma vai. Ai wha atino e lisa. Ina rawa i tau. Lea la tua mu ia e. Le tau noanga le whawhiangai ngai a patu. Fuata vai. Vi ia le tua. Ai mātou te o mai a maleipu. E le ngata ina mātou me maleipu o tāro. Ai le lei fwoi leo. E whai mātou o vai pese. Vi ia le tua. Ai mua mai tai leo mata vai. Lei tela non si fonga. Lea la. Pio la moni mau nai. I sio ni sile wa na lua tu ia neta e asia o ilo mātou fale wa tu e wa ulea matua e fo i tono sio mātou aing e lua tu ua maua le mai lea ai lua tu neta e asia pe e te va ai le te tangata e fōringa mai e maua lona malosi malon fifia vi ia le tua pe o mea nā e o te manatua i neta. Ia e o lawa i lanta moe o stangata e sawa tele. A lea la, pāstai lea tua, ua maua o mwhai on tātou. Maua le nea wa noa, pāstai fo i au tō uma lawa. O whapena o na mātango fia i le aso, Kapeneta. Au te whono atu i seo mātou ainga. Se au whanau ma mātou ainga uma. Umai i se usus tātou pese. Tātou tua mā vai atu ia Kapeneta. Ia le tua. Anthony, te mana o ia Anthony come forward. E la tau whaafonga le au whai pese mai manono. Let's come over, Lisa. And yes, neta. Io se whanau umare ai ngari tai. Moonga
Lia italo sanga, sanga no fo, pata sile nei olanga, ka ole nei, ua vala awina oe, o valota, ua leo leo mamoe. Mana tua ainga lo fatali ua bala awina nei oe ele tupu i le langi o lau penina o oe lau pele tasi Mana tua ainga lo fatali ua bala awina nei oe ele tupu i le langi o lau penina o oe lau pele tasi lau penina Amen. Te tala atu pele ava noa. O te mai whatalofa i sunga i tai ma luna wā. Ia tia fo le ava ma le whaaloalo ma le mingao. O te tula ia i soli tuina lo tau pa ia ma lo tau malu. O mwhai o nā fia mai le tula fiafi. O nā le moli mawina. Po le sauninga whale ainga. O nā ua wala au tātou te mawhale langi. Ia Kapeneta. Ia po le tausi o tainau. Ai le leia le motu o le pāu silfia. E te o te siringia po ai lea o tula iatu. Ia olo o ngoa. O sua, tu sani leota Kapeneta Schuster. Wa o le ankolo tainau. Ia, sa unu whanofo ape whaisa mol mau. Ai petai. O te lo le avanoa auro nei whaila mol mau i le. Tina lea, po tua fine, o se uo. Wa whaisi level maftanga. Mai lava i taha nofo mai a tainau ma neta. Se o ina iei o la alo. Ia lilo sion ia male au taposai ia e tolua. Ia na la iti mai anei ta maiti se o ina tuua e sion i nei ai whai malangatu i Australia. Ia e ala no tūlai. O te fia mol maule mea moni au te mol mau ia uia i lo langona. So si taimi au te awhia hele lawa leo tai nau ma maneta. Mai lawa le talavou leo lungali. Ese le lau whonga fia o tina lea.
o se tangata e tali malo. Le mawhai o na whakalina ia tia fo le tautua o vela le tina tono le matawai inga. Melea, le ala lero tūlai, o te le fia mō maua nisi whaenga o soifuanga o neta. Pau al meo te mō maua o le mato mawhitanga i te tono o le matawai inga. Melea, ia, o a mali lutoa, o maumawai a upenga o le taua. A muia e whano noa wa e wha mawhan whanaina i latou. O teimi whapenei, e whainga tā o na sufi ei la ngona o le tangata whano noa. Pau a leo, tātou te talo whatasi, tātou te mawhale langi, ina ia whisoa sani mai, ina ia ile te maole ainga, ia maise fo ile whanau whano noa. Pa ia i ainga na lua, ia wa te tono. Ro tātou wala o malawa lea. Lea ia se alo ese. Ile a wala lea wa. O ia toi fo ia neta. Sara ile o toi umi fo i neo teimi lunga o fonga ele. Ia o tō mai fo i whai ati o mōli mau. Ia amu ia neta ia. Leo tumu mai tātou i. E mōli mau ina. A tā tele lope te o oso whafo se sunam. Ia lea i uma tātou mo langi. Ia o la o mōli mau lea. Ile suafo Jesu Keriso. Amen. Okay. Hello, everybody. My name is Justine, Netta's youngest sister, also the tallest. Let's just write down a few words. My dear sister, my first best friend. From the very beginning of my life, you were there. We grew up sharing everything: laughter, secrets, stories, and the little moments only sisters understand. You were not only my sister, you were my confidant, the one I could trust with my heart, and the one who trusted me with yours. You shared your experiences and so much wisdom with me, and I will always treasure those memories, especially of us laughing together like only we could. You were also one of my biggest champions. No matter what I was going through, you believed in me, you encouraged me, and reminded me of my strength, even when I doubted myself. Having a sister who stood beside me like that was one of the greatest gifts. You taught me so much without even trying. One of the most beautiful things you showed me was what true love looks like. The love you and Levi share is something so special. Gentle, loyal, and full of warmth. Watching the way you both care for each other is a blessing for all of us who witnessed it. You are an incredible mother. The love you poured into your children is so clear in the beautiful bond they share with each other. Today, you raised them with so much care, strength, and love. They will always continue through them. You were the strongest fighter I have ever known. Even when cancer tried to take so much from you, your courage never left. You carried yourself with strength, dignity, and a heart that still cared for everyone around you. To me, your heart didn't fail. It simply answered God's call to come home and rest. I believe he saw your pain
your long fight and wrapped his arms around you so you wouldn't have to suffer any longer. I just wasn't ready to let you go. It's only because I love you so much, sister. Thank you for being my sister. Thank you for being my friend. Thank you for being my biggest supporter. I will carry you with me always, in my memories, in my heart, and in the love you showed us all. Rest now, my beautiful sister. Give our love to Mum and Dad, our dearest brother Lloyd, and my darling son Caleb. Save a spot for us. I will miss your face, sis, until we meet again. I love you always. Manuelo Malanga. Thank you. Ia talofa lava o te whatalofa atu le pia e ma tata wainga wa whafunga mai nei tu la e mumu lava o ne si le vi ma whataili tua. Hi everyone, my name's John. I am one of the nephews of Neta. I want to send my condolences out to Sean, Libby, Miranda, loving family, and Uncle Levy is one of the strongest men I know. But behind every strong man is a strong woman, and she was definitely that. Raised early days in Christchurch. Back in the day, Neta was a part of my life back then, along with my cousins and my brothers and my siblings. Very strong woman, but over the decades that have gone past, learned to see Neta's love shine in others, and in particular my children. The love that I see that she shone upon my family, especially my children, through my daughters in particular. The connection that Neta had with my daughters is massive. Something that it kept me in strong stead in knowing what real love is. I was told that if you are going to grieve, and you grieve hard, it means that you love somebody harder. And she's definitely done that. She's loved my daughters and my son harder than most. And I'm eternally grateful for that. It's good to see a lot of people here, show up for someone that was really, really loved and cared for. There's a lot of memories. I could rattle off a lot of things, a lot of funny things about Neta as well. In particular, I remember Minnie Cooper. She used to have little Minnie. She used to drive around, and it was like the only woman that I knew that could drive a manual. Right? And I always used to sit in the back seat, and I used to swing across the back because she don't worry about your seatbelt. So my brothers and I would just be swinging around the back seat. So they were one of the earliest memories. But also, people mention that she's tough. One of my earliest memories of Neta was watching her play rugby, playing in the front row. Short, she didn't have headgear, but her afro was close enough to her headgear. And she'd lock in and she'd go tackle, run a lot, and it was something that was foreign to us at the time, for my siblings and I. But we went along to support, and then as time went on, our cousins had children, and that, and she would support in return. She'd always be on the sideline and cheering along. So today, Neta, along with my children, we'll forever cheer for you and remember you. And you mean a lot to my children and myself. So I think that's probably all I need to say. Whawhatai mole awanoa, whawhatai lava. Haftai mo le awanoa. O au le tausonga tainau, o le cousin tainau, o au whinau, Reginald Mac Schuster. O
whaalongolongo mai fo i le tele o mōli mau o tātou a inga uo mai masani. Ai ia nai vaenga ia o te fia tautala uia ia i le maua maftanga maneta o le fionga tuaruputu. O se tangata kausa fia o ngā winga. Mai o se kangaka fo i fia i mafukanga paki. I le kausanga lua afe se fulu ma le iwa. Ma whai ele reunion an mako au Schuster i Samoa, 2019. Ia, nga mako malanga umai, ma whai pia voinga o aku tai nau ma, sionga whalekua, sionga kausi ma whangau, o i nga kwa ako uma ia i kukingo uma sio mako wa inga. Ai o ivoi, nga makua wa ai le kausa fia o neta, ele i ai se si o le mako a inga ele i yeah, let's put it this way, i foi le ipu o le mako a inga, o le ipu la le mako a inga o le ipu ni meka wing, ia le la usa umaneta le ipu le nga, ia ngā singkalpupu lea, kai. Ie, kulai lava le ava ke le mare mi ngā kawai. Ie, sori kui ngā ile pa ia mare mamalu ka poinga. Ie ole loku whale a inga ole ki ngā ia neta. Ia whakalu whaku lau sungal kai kai mare au wā. Ie fiafi. Ia mō le sila fia, lo ngō whafou po uli le whale. O lo ka mā, o lo unu makua o le whāngau e ko ongo. Ma se so leo keinge ko lua, se so lo mal ka mā o neta. O winga e uso mā ka mā, ia mare, ka mai kai leo neta. Ua whalongolongo lava ma le mongingo ma le koko ai mori mau ngi aso. Ia o winga kau sa fia. O winga ele mawhai o whangaloinga. O winga e whangalonga ka. Ai ola au kaukala lava uia i le kūlanga o neta i kokongu. Pe a maa fuka ma le ainga o le whale. Le ainga o long ka mā. O se kenge e kumbu le whaloalo. O se ka ngaka e uinga kama i le wa ai ar koa kele. Ar ka foi sa sili e ko wha i ngisi o kaimi mea whai ar mako ainga. Ia mai se lava i ko kongo ngi usila ngei. E le fesili se si ya Elisa. E fesili ya neta. Wa e peo neta. E a mai ngiang whaukuanga le lei. E a mai fo songa malanga, mangaku masonga la longa. Ia e ka ua fo. A o mai o makua mai Samoa. E le mawhainga ko e fo i le ialu neta e asi. E alu lava neta e asi ngai o ngā uncles, o ngā auntie, e malanga mai Samoa, o ngā kausonga, e o mai ngei ka whao mai se iau on koe fo. Kei loe ko mumua ia kai ngau,
ai le mawhaianga ku uaranga luanga neta o le osi o a inga. Ska ke whangalunga ka o ngā winga. A o kou sila iai. E kukusa le leia ma ua maneta. O ka ngaka piko silianga u umi o le ngei a inga. O mea foi lea a whai o mako whakasinga. E kele lava inga o makalangoa ma ua ia. Wai le ise se fia kalangoa i lunga, le fuise se fia kalangoa me la loia ma ua. Ia e kusa ma ua. A ola inga o ma mui muia ia no lean matona. O ke whao soa alo e whai ei, alo e whai ei. Alangkala ia kiau, pai se so ia, se so ia. Ke whai ia whawhinge o lai le lei ele ainga. Ia whekaria oe. Ska ke whanganunga ka, ia u leo alu. Ai le ma whai o ngā abe sea, o ngā winga kausa fia, mo ngā winga makango fie i ko kongo le ainga ngei. Whaumaleo sa ukala mori mau. I le sa ia ka vika i ngau mau mai kala ua whioki saulo me o ngā kanga lunga le maunga. Leang whai mai ai, mau ngai o ki le poa, auange i koe iese sau. Ai whai ua le whapea mai, o we ua mali liu koa, mo mau au penga le kaua. O le mea mau kingoa, ngā langa sa i ka vika, o ngā au penga le kaua o le are koe whao ngā inga. O mali liu koa sa whao ngā inga, mali liu saulo, mai o nā tana, sa o la whao ngā inga ko i au penga. O wā le kūlea mreanga sa masangi ai. Le lau sa i ka vika, la mai mau au penga le koe whao ngā inga. Lo kako a inga, ma kako uma. Whanongolongo a male mangingo mauri maure ngei asu. Winga maka ngō fia i o neta. O leo kako le koe waaia. O leo kako le koe whalongo inga longa leo. Ai kako ke manga kua pēo. Ia upenga ia sa kau ai. I leo langa ngei. Lea sa manguia ai. Ia le hainga. Whakarenga ia kai ngau ma le whangau. Manguia fo i langa whasoa aku. I ko kongo o kako ainga. Awangi o kako la fuai au penga ia. Au penga le leia sa kauai neta. Le whai mai mau pe au kako le koe whao ngainga. Le ar kako ainga. Ia avea ia le malanga ako neta. Maua songa ngufuanga mau. Le malo ma le ola e whavau lo kausingi o iei lau ketisianga. Ai kako ke manga kuai penga ia. Ia upenga sa o kauai. Ia inga i o kako whao ngainga. Mo kako ai pēr. Ia mamanga kuai pēr neta. Ia. La kako le koe whewaa ia. O la le koe iei foi sesi e whao soa le si au vaenga i e whaingi. Ai aluia. Ua whai lawal whinga ngalo kua kasi al kako ka pausili. Ua maukingoa. O le kongi ola lawaleang sa ungia i e su keriso. Mōlanga u whakua kua. Ma ia manguia lau malanga. Maua lau ngofuanga mau. Ia ili malo male ola e whawau. Manguia lau sunga le teitai. Ma lau au waa. Manguia ka puinga. Wa mai u poko ngea fiafi. Ma lau nganga whaloalo. We've been going for an hour and a half already. However, I'm going to give 2 more opportunities. After the service, you can always come home and share your thoughts in the tent that's already set up. So, sili atu le nā le tele o le taimi tātou te tala noai. A wā o neta. Ia le o tau whaafonga o le tai pāti le sa iai la aso. Ia le la o le vaenga la iti le o e whai le pāti
Whawhiawhia ine tai lai le whale. Tātou iai umale pe amana o toi whailau lau mori mau. 2 more chances for the sake of those who are online. Welcome. Whawheilo ai atu i le swafa manu malo ke riso i lau tau tāpua inga mai. Ia, o leo whaasolo atu i nā mai ala tātou sauninga. Ia, whawhetai mole, awa noa, to e wawere to e na umaleo mole mau, nei to e sauria si ruma I ua umi. O lo, ngoa o halo wā tata, sawa inaya. Walawa ia mole mau ia neta, mole mau le na soifua ao teine, mori mau lona soifua ao whaino na ainga. Whawhetai mo ia mori mau, aile ai lawa se o whaisana mori mau ile ia tainau Libby Schuster. Ia oau. E lua witu o te ainga ia neta. Ia uto e ainga lo uto urua I a tainau. Ia e ala foi na fia ma tau le leia neta. Ma fua o na le leia o tainau. I le whapea o neta na o na leia ia te ia le ai. O le fisosoani a tainau. Mata fia o tainau. Le ana ma fua e na whapea fu I o inga o neta. Ia ai whawhetai malawa molo wawa noa, na o tūlai mai lawa se whai atu lo ula mona ia. O te le le tau wa le ia o le ainga o si o tō rua wa e ainga lo tō rua. Ia ta inau, ia ai whawhetai lawa molo wawa noa, ai se iusu nua pese, o si au tamalea. So le vasa ole ola nei maua fai ina ile fawa ma fo I mea manuia e te o fotele ma fa fetai e se o fopea fai tawai melele ilusi ia fai moe mea o fai o Yesu Ia te lava tatou o fiafi, a whetai lau sunga le whaipea mo le awa, o mo le awanoa. Ia, soifua. Talofa. O se tina mi o lelei e siri no na tau I lo penina. O lo ino o niva. O au. O le nofo tani. Ai au o mai me fai le ainga. O au o le tene o le ainga. A o lo tōrua o le tama. E le se tama o le ainga. O te ainga foi,
o se o tei o tainau. A o lo to lua e second cousin maneta ia leni. O le tausanga tasi iwa lima. Na mamu mai malo to lua ma se o tamatene ia ba a walewa nei la whanau tama helia ma pineu. O na mao mai lea o te le maasani sesi o le ainga. A o tawili le fatu Madonna o la ua ia na walauria ma ua e mati o mai me whai ale ainga. Ona e a onga foi la o whanau o dona ma tawili. Na wha maasa niele ma wai me whai ale ainga. Sa whai le mato catch up ale ainga. E yaila e le to tele nisi na yai. Na walau le ma ua mato mai mitanga to le ainga. O tawili Madonna o Nolene Mamani o Livi Maneta o Pona ma o Malene ia matavita o te leilo penis na mulu mai o le winga o la utala o le taimila o Sawai na ova ai se teine au lelei e whailo na sei e o te tiutilo atua tūna manu pe o lai tala no whapea o lai mui ya whapea o ele o au se teine o le ainga o neta ia ma pona uso leo no lini ia Madonna malia foi o malia matesna ia il mato vainga la lea ona o talanoa le ia po ai ia fe mai o Kapeneta no va ai ona fo linga o se tangata o se tina lelei o se tina elelei na fautua e mata fia ai e ula vale fo isi taimi a fai se mato fono tanga po se mato catch up o le lelei o le ingo neta o neta i elon tu spasi meta win sa o fata tai fo iai ai len fai no mowa e sili lava neta tawanga o e o fo yona tasene tama lo wo ni ele ai ma se son tu spasi pe neta e sili lava ya Kapeneta o mai taimi atua sa mama futai maneta e ata mai foi e poto tautala pe o famtalanga nisi o le ainga o matu o le taimi o te tautala le taimi leo wa mai ia neta lua mai aso taluai o te leilua wa o toi foi mai neta ma libi ai wo te ile vili mai o Nolene po o loa lewa i nei neta ma libi o fa ele ai ele o te leilua sa o so ta ia neta ma libi ai ele imaua so o taimi o te talanoa i ai no o walu leo te alo e asi to alua nei vai yaso no o walu e vai neta o te alatunga merenta la le falen sa matalo merenta ia o walu neta e failanga appointment me masani o failo ya merenta o la o walu o ngai pitia o insurance ai o te vale tu fafo ai mai neta malini o na winga e fa angalonga ta ele fa o la o titiro ya neta ele ai mase o na winga fo ilea e mai e mata ata tau safia pe ele ese me o tupu ona o faile ia o la o walu ala fia faita tala mai neta ia te ona o faile so walu ona o to saule asi mai oi ai mete le malanga i fafo o le vai aso atu le na safa alongo neta o le nei lona kaseni e le uso o to fata o loa na watu la mata ina we asi yo o na winga na e mata ata e tau safia matala no e bele se me tupu ona o failo le ya li vili vai aso lea o la le la o le te mai o le la mau ai se o fo i mai ona ma watu le asi au te vili atu ya li ai fa ali mai li vili video fa le mai o lo ta oto mai neta ma merenda malipi o pe ye se me fa le tono fa mai o te alo to fo i mai ele leva na ma ia tonu i fa fo ai bile tu lo ia tona ia te o o male o la neta
Sa yelo manatu ele o le taimi lea e alwa neta. Ele o sona taimi lea. O se tangata e toa. O neta o se tangata e toa le loto. E le whaalonga tina. E le ainyo na winga e o lai tinga ina. O le mele na o te misia ai neta. O se uso ia te au. Whaapea fo i mātou. E close tele mātou ma neta o Nolene, o Donna, o Lia, o Pona. Pea fo ia Caroline. E pe mātou o se auso. O se auso. Whaangalonga tāo o na winga. Neta, o te manatua neta i se taime whai se mātou whaatasir. E tele ano ia winga o neta o te fia tautala i rene ia fiafi. Ai whangatā ua vela fo i le whala ono i tangata mātua i tono o le tatou sauninga. Ai maise ia whaafiangainga. Ai ano ai mea le lei o te fia tautala i a neta mona winga tautala fia. Whaangalunga tā o ia te i mātou. Ai o te manatua neta telo matu whaatasinga. Usu le ni bese. O neta foi. O te leiloa ia neta. Le lei foi e tale nia. Le lei mea tau bese. Le lei mea tau winu. Le lei foi ta alonga. O neta le lei sa matu ta alo whaatasine Paul Maneta. Ma Miranda, Lipi, Juanita, Donna. O vaenga umana sa matu ta alo. E eser tale nia o leta. So se mea. Ai o te mantua pe a whai se matu whaatasinga. O lona si ufufonga maalie. E maasani na whai matou pespesenga. Ona o la ua ma fatu o te manatua e le lei o la si ufufonga. I whapena fu i tālita. Ai ia le pese o te mantua ia e o mai le taimi nei. O te mantua ia neta e usu pe a whai se matou. So tau whai atu o neta, e whaanele lei tele langa whaasa moa. Ai a matala no maneta, e tau mawhai lawa ia e whai langa whaasa moa. O le lei, e le whaapea o te leiloa nanu pe le ai, e le lei whai langa nanu pe o neta. Ai ona o neta, o tau mawhai e whai langa whaasa moa, o le lei ia whaapea fo i ribi. A o le pese la lea neta e maasani lawa na usu. I se matou whaatasinga sa swale. Ai, so tau whai atu pia i le pese neta. Ai, masalo pe ia se si usu mai ai. O le pese neta e whaapea. Lo whaavalea, whai mai a sa upu le mana mea. Se valeoga a fianga lo fatu ota e wa misia lo suafa oneta lo pere oneta oh lava watasi lava famangalo so leanga so se sta ufaya Ave masala lo fatu wata wa misio lo suafa oneta la pere oneta watasi lava watasi
malanga tia neta. I will never forget you. I will keep you in my heart forever. Yeah, man, we are malanga. Fatai. Foi sori kula fongon mon maude. O le tasi le atai o le afi pe a whai nei o. Ma alofa aftai. Tu sai o mea ia tala noai le vaenga lea. A whai mafutanga i sea sea o aluai. O te alu iai. O tangata e muli muli tutuli I fafo ma se hole mātou te iai. Tale fale family. And it's only because of these two. My fire yale party. However, my apologies for those who weren't able to come up. Taluai ona o le neia fiafi wa vela fo il fala. Ona manatu lea fa malu lua tuai o tau finangalo. Te iloa nai fia mori mau peitai. Le wa watu la wanoa tātou fo I la il fale pe a mae al sauninga. To e whai ei lea, ma whai ei pese al vaenga lea. Ia ma whai ei au tō mori mau. A le nei taimila wha au tātou sauninga, o lea wakuata I le valu. O lea tātou tatalo I lea tua, wha maa ngalo ai o tō ia na mori mau. Ia, wha pe fo I tātou uma o lo I nei. O tātou tālo sanga, o te tālo le whaafitai, whātou senga, ma mamoli atu nisi o tātou mana o ilu mo le atua, se o tātou wifo matatalo. E pa ia ma malu sisiri e se lava la o fio lo mātou tamā. O lau fio lava I ou le mana ma le malosi umalava. Mai wha maoni lo alofa o ananafi, o le so se iau o lava I le wha avavau. O le atua o le alofa fua ma le alofa muti vale umalava la o fio. O mātou whaafitea masanga whamanui na pēla o fio tamā. Awa o lo alofa ma lau pupuinga malu. O whapea na mātou maua mai aile nei tū la. Ai mai se o manui ai o mātou tangata o menei. Mai lava I ona I tūti tele, se ia pā ia lava na ia mātou whāna witi. Whaafitai tamā ili nei māwhitanga. E o ina mātou māwhuta le lau whonga malingi mwhānoa noanga o no lau wala au pa ia. Se tasi o mātou tua whawhine. Le tina, le tausi a neta. Ai mātou te vi ia oe, ono lau tala leima wāwenga lo anganga pa ia. O whapea ona mou mali e tuai langona o le whaavau ma le whaanonoa. Ai ua ufitia I mātou le māla malama o lau o fio. Ma o suia fo I le loi tamalingi I loi mata o le fia ma le oli. Wā o mātou tali tonu. O whātasi atu le mātou tina I lo mālo e whaavavau. Whaafitai fo I lo la ua ola whātua ma ngā lue whamaoni. I le la tofiti a kono. Sa avea I la ua mpoutu toa I se mātou I kālesia I South Pori Australia. Whaafitai mo la ua ola o whaina atu I la o fio. O la ua sao tā ua ma la ua tau alalo. E le ngata I se mātou I kālesia le māfutanga tina. Ai mai se I mea whai ale mātou au lotu. Ia amu ia neta ia ua e wala au mai ai, ai lo whaapea o na whai. O ia lava le toa manu lau whi au ma lau ngā luenga. Mātou te whaafitai fo I ta mai le tele ma le anoa I o ta mau a inga. Whaaso mai pea I le aso ma le aso. Ua whaata mau a inga ina I pea I mātou. Awhitai le ola ma le malosi wa e fuai. E whaatino ina I pea mātou whi au mga luenga. Ai mai se tā leni ma ngā wa e se wa e tutofi mwha ai na ai le soi fua. Ma le ola tua o lau whanau.
Whawhitai lau tau singa ma le puipuinga malu ia e mātou. Eo i le tele o whawhita uli. O lo i tau mu whao so songa le fili e whitai e pēr mai mātou i le aso ma le aso. Pei tai o lo wanga le lei ma lo whatu noa. O whae o na mātou manui ai ma manu mālo ai. Ma o fōlinga fwoi nao lo wha maoni lau whanau ang sala. Ma le wha tua i titi la o fio. Whaatai lau tu spaia. Lo wha pēo na lima taita ina i pēa, ma tō matau ina i pēa lo mātou o la wha tua. Ma o avea pēa ma la me pasusuli o mātou vai. Ma le mala malama i o mātou wala. Whaatai fo i lo anganga pa ia. O lo avea pēa ma whasoani sili i taimi o whainga tā ma puapua ngā. Ai mai se o itu waso whapenei. O mātou la ngona ai le vai. Ma tau au ina maa lore ti a apolo i o mātou loto. Ale sili o le mātou whaatai le li e, ne e fiafi. O le whaare tangan sauni e lo alupele tō tasi. Na ia o fwoi nailo na ola ina ia maliu malon toi tū mānu mālo ma le oti ma le tūnga mau. Ina ia maa ngalo ai mātou. Mau mātou sao whangatu ai lo mālo e whaavavau. Ia tū mau atu pēa e lau o fio. Le vi inga le whamanu ma le whanetanga. Nei se o le whaavavau. Pei tai le atu ai. O lau lava fio e tonu ma sao mea umai te whaia. E o lava fo i au whamisinonga e tonu whamaoni lava lea. O lau fio lava e te si le fia mea uma lava. E o lava fo i mana tuna tunga e te tonu o mātou loto. O le lilo lava i mātou i lau si la whangati. Le ala leo o mātou o atu ai ma le nganga mau lalo. Tau tino atu o mātou anga sala ma se i lu ma lau fio. Whamangaru mai o mātou tangata le ato toa. Ai mai se o sa mātou tautua ma se au onanga e whaia. O wai to i lalong o fia i mātou i whainga le fili ma ti apolo. Whamangaru si o mātou tina. E pe o na mātou patipiti ailo na soifua wa e amia. O ani whare tonu se man vai vainga. Na o lau o fiu e te whamsino e lana o ona. Ai o mātou tali tonu. O mangalo o ia e ala i lan tau tua whamaoni. Ma le ngā lue ma le le whalongolongo ti ngā i lau ngā luenga. Whamangalo fo i lo mātou o e se so o mai mi lau o fiu le te leu taimi. Ina o mua o na whamalie mana o ngā whare tangata lava ia. Ma pupu o mātou loto i mea le nei lalolangi. A e whātua tua na e lau fio ma lau fio ngalo. Whamangalo lo mātou solia so o au tū la whono pia. E mai se o le mātou ngā lulue ua le mo se vi inga o la ua fio. Ai ua ngā lue lava le te ngata ia mo ia lava. Le ala le o mātou puluna na wina ai lo alofa tu noa. Ai mai se o lo wanga lei. Ina ia vea ia le toto pa ia lo walu pele e to tasi. E ma ngaloa i mātou lau whanau ang sala. Ai tō mai ia lau pule le ie. Se a lofam whamanuia mai i se mātou ainga nei. Ai mai se si a mātou tapua inga. Mo si o mātou tina. Whamanuia lau whionga. I le sunga le whawhenga inga e mese le taitai o le nei sauninga. Le whale tua ma le ainga. A walo la o fo i wala uina. I le tō vine o lo whapea o na ngālu lue ai. Mātou te tālu le ie. Se a lo whamanuia i nai ta māmati nā mātutua. O le mātou ainga. Ai mai se fo i o i lātou o maua i mai tū ngāo leo langa nei. Ia maua pēa lo lātou mā losi le tino. Sili le nganga ma le mafau. Masanga whafua lo pēa lo lātou soifua ma leola. A wā i lātou o whautua matu alalo. A wā le manuia whaia e o le nei ainga. Whamanuia lau o fio. I le fionga le ti a kono i a tainau. Le whanau. O uso matu ngane ai maise ainga na lua. Ono le wāla upa ia. A lau o fio. I lau au ona. Ia sanga wha mawhan whanaina pēa i mātou e loo nganga pa ia.
Ma wha mauti no pe ia I mātou. O lo mātou I unga lava lea. Mātou te tālo fo e nai mātou ainga. O wō mai masani. Ai mai se sia mātou ka le sia o lo tu I mai le muri papanga. O le mawhai o o mai. Mātou te tālo e la o fio. Ia wha mawhanai whanaina pe la o fio I lātou. Ina I mwhai o na mātou toi maua. Se mawhatanga fia martina. Ia pēr mātou sa whangātu I le langi. Whamanuia I nai whanau, I whengai ai ngā luenga ma o onga, o I lātou lavo le lumana I o lau whi au ma lau ngā luenga. Fua I fo I lātou le poto ma le ata mai, e leo le poto I whawhiwhete I nai, a le poto I nei loa, ma ola ma tatau I lau fio, ma alo ese mai ai whao so songa, ma foli tua le leanga ma le mata poto le fili ma le ti apolo. Nisi fo I o whea ngai mwha anoanoanga o no lau wālau pa ia. E ala le maliu ma le oti, e peo I mātou nei, wha mawhana whana lau fio. Nisi fo I o whea maua lau so swani nei tū la, se e anga lea tu I ailo mātou o tua. Mātou te talo fo I mo lalangi atoa, e mai se atu nu o lo iai taua ma whewai vai e inga. Alo whata māma fōa I lo file mui loto ona taitai. Ma ona tangata lau tele. Ma musu ina pēlo wa nganga o lātou loto. Ina I maua I pēle whēalo whani ma le file mu o lau o fio. Whamanuia fo I sio mātou o tunu. I ona taitai I whale malo. Taitai o I kāle se taitasi. Ma ona tangata nu uma. Ia fōa I ai lātou le file mu moni o lau o fio. Ma maua pēr le whēala whaninga moni, a wā le manuia o sia mātou o tunu ulau tele. Ia o mātou te talo ia le li ie, whātasi ma te talo le loto le tangata lava ia. Mātou te tu ina atu I ate oe, ina ia whaia pēlo whinangalo, ai le o le mātou whātau anau. Wa mātou te talo, e alatu ia Jesu ke riso le mātou li I ma le mātou whaola. Amene. O le whaitauina o fionga pa ia ar tātou tua. O le tus whaitau o ne fiafi o mo mailea I le lua al kornito, alo na mata upu e lima, o te whaitauina ar whai upu mua, se ia whaangata mai le whai upu e ono. O fionga pa ia ar tātou tua. A wāua mātou iloa, a whai e le petia lo mātou whale a pitanga wha alalalangi, o ia te I mātou le whale mai le atua, o le whale le I whaia I lima e whaavavau le langi. A wā fōi o mātou whioi le nei whale, o lo naunau tele le fia wha ofuina I mātou whale mai le langi. A whai fōi e wha ofuina I mātou, e le maua I mātou e le lavalava, a wā o I mātou o le nei whale a pitanga, o whioi I mātou o lo o mawhatia. E le ona o mātou loto ina ia to e sea ofu. A ia wha ofu ina ia to wha mana o ia nei uwale le ola. O ia fo iwa saunia I mātou mo le nei lava mea, o le atua ia, o ia fo iwa fo I mai le wha maoni, o le nganga ia te I mātou. O le tuse e lua o le whaitanga o le nei a fiafi, mo mai le whengang fau, e pelu lona mata upu e tolu, o te whaitauina le whai upu e tolu, e whaangata mai le whai upu e ono. E pelu e tolu, whai upu e tolu, se I whaangata mai le whai upu e ono. O a whionga pa ia ar tātou atua. A waeta wao ngā ina o ia I le mamalu e sili I lo o mose, e peo na sili o le vi inga o le saunia le whale I lo le whale. A waeta I tasi le whale na saunia se tasi, a o le mea na te saunia mea umalava o le atua lea. Na wha maoni lava mose lo na ainga uma, o le au auna ia, ina ua mōli mau o ia, I le mea o le ātala ina mai. Peitai, o ke riso le alo ia e pule lo na lava ainga,
O lona a inga I tātou, pe a whai tātou tāu fi mau I le wha mālosi, ma le mita mita, I le wha moe moe, se ia o le ngā taanga. Wha manu ia maile atua e ala I le whai tauina o lana fionga pa ia I nea fiafi. Ia tu maua te pēia te ia lona lava vi inga. Nei se ia o le whāwavau lava. Amen. If you're looking at the program, my apologies. Pa te whapeale winga o tātou, o vai atu o le ua savali le valu. Ia, o le pese lena tu e usu I le valea. Lena pese ina I le tina ia lo wā. Ia, o le tātou pese lena tu e usu o le lua lima. Whaile maliu I le sia soa e tua, e whaila unga e se alana. Te iwa tala noa mai e tala noa I le tala ia Iona. Ai alu lana whamatalanga. Ua follow e Iona le ia. Latu leo lana tali, Dad, le ai o le ia na follow Iona. Ai whai mai le whaila unga. Po o ai lava e follow, o le mea tā ua, o le follow. O le mea le nei a fiafi. O le tātou wha moe moe a le a fiafi le nei. O le mafutanga wha le ainga. Tātou o le ainga e tasi. Ai le I whaiasina upu mo le nei a fiafi. When I was training in theological training, our tutor will always say, when you're asked to lead a service, make sure you prepare well. Prepare well. Whether it's small or a big service, prepare well. And I've been doing that. Tonight, I was preparing well. I prepared for 3 hours. However, because it's taken too long, I've cut it down to 2 hours. O le launga I le swafa le tamā le alo ma le anganga pa ia. Amen. Tusi le sa whaitawina mai le whengainga fōu tusi ia e Peru, ia ue Peru, tau po tolu. Fi whaonga ina fo I pue ono, tai ai tātou le nei e fiafi. Whapelo na whaitawina. Pei tai ane o ke riso o le atali ia e pule I lona lava ainga, o lona ainga o I tātou. Pe a whai tātou te tāu fi mau I le wha malosi, ma le oli I le wha moe moe, se I o I le ngata anga. Hebrews chapter 3, verse 6. Christ, however, is faithful as a son over his own house. We are his house, if we hold firm to our confidence and the hope we glory in. Ona wapeleo ni nai manatu e. Se autu e wha autu I eni langona. O le atua le wha avae o tātou fale anganga. O le atua o le wha avae o tātou fale anganga. God is the foundation of our spiritual homes. True success in building anything requires God as the foundation. Be it your home, be it your family, be it your life, and also your ministry. O le mori mau le tuspa ia. O le fausia e le atua o se fale, o le ngata I fale ma maota ia tātou te. Alala mpapa awai, fale tino. Le o tātou manseni ai. Ai mai se fo'i fale anganga. Le mori mau ia le salamo e se laudua se fulfitu I lona foi mua. A whai le ati na e le li I le fale. E ngā lulu e fua I lantou o e ati na. If God doesn't build the house, builders will labor in vain. E tātou te mo o miele atua e whai ma whaavae o tātou fale. E whai ma whaavae o tātou ainga, e whai ma whaavae o tātou o langa. Ai maise au tātou tiute, po la tātou misiona lea e, o te tofi ai tātou e ngā lulu e ai. Ai whapena fo I la le fale nganga, it's the same.
as our spiritual homes. O I tātou, e ai oe maa. Tātou ia o taua oe o tali tonu ia Jesu Keriso, ma o taua leo Kerisiano, po leo whātua tua. O le whale anganga lea ua fausia e Keriso. Ma o inae mau ai lea tua. Christians or the believers are God's dwelling place, a spiritual home, a spiritual house, built by Christ. Nai moli mau iei Paulo ila ntusile ila ue Peru. A waeta i tasi a inga ma whatupuina se tasi, a o le tupunga o mea umalawa, o le atua lea. God's blessing is essential for any human endeavor, whether building a physical home or a life to succeed. But if we listen to Paul in his second letter to the Corinthians, for we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. So why am I talking about buildings and houses and tents? Paul refers an earthly tent as a mortal body, temporary and subject to decay. A building from God, the resurrection body or spiritual dwelling in heaven, permanent and glorious. What I mean, family and friends, is that what is made of flesh and blood cannot share in the kingdom of God, and what is mortal cannot possess immortality. For what is mortal, it must be changed into what is immortal. What will die must be changed into what cannot die. So when this takes place, and the mortal has been changed into the immortal, then the scripture will come true. Death is destroyed. Victory is complete. O whaumatia leoti, o le manu malolo na taunuunga. O na oso le fasili, o lale mea tau leoti. A o whela o iei leoti. Where is death? Death is one of the most painful experiences that we go through. That is unavoidable. Death enters into the homes of all people, whether it be the king's palace or the president's home, the abode of the rich and the poor, or even the homes of Christians and non-Christians. Death indiscriminately enters them all. So who has the power to stop death and its sting? And Paul is saying it in his first letter to the Corinthians. He posed the question, death, where is your sting? Grave, where is your victory? See, death gets its power to hurt from sin, and sin gets its power from the law. But as Paul said, thanks be to God, which has given us the victory through the only one who has overcome death, and his name is Jesus. He is Lord. Death entered into Martha and Mary's home when their brother Lazarus died, and the two sisters were overwhelmed by sorrow and sadness, having experienced loss. Jesus, who cared about them deeply, would often visit their home for meals, was told about the situation. We all know the story. What do real friends do when a bad situation happens? Now, if you look at Tainau's and Neta's place, from the day Neta left this earth, it was packed, full of people, full of family, full of young ones. They all come together. And that's what happened. Families show up to help in times of need. And exactly what Jesus did. He returned to his friend's home and gave them hope, gave them peace and restoration. Jesus, the life giver, and through whom death is conquered, in his power, brought Lazarus back to life. All Jesus asked Martha for was for her to believe.
Jesus proclaimed victory over death and commanded Lazarus to come out of the tomb, and it was so. Ia se si me wha moe moe iai. Pau ale mele mana o mia i Yesu o le tātou telitonu, wha atua. Because when death enters home, Jesus proclaimed victory. Tātou wha longo fo i eile, au mainga. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. And the question was posed, do you believe this? Do I believe it? Do you believe that your loved one taken by death will be resurrected when Jesus comes back? Na manu malo ke riso i le tuunga mau. Na manu malo ke riso i le maliu maleoti. O mana tua le talale. O le whaife au mea totisi. Sai le pitonu o mātou o te fulele. Whai ele fesili lea le whai e Paulo. Aina sui e le whaife au le whainga. Whai mai le whaife au. Le o tie o whea o iai lo tui. Ai a whai e iai so tui, o le ato e tui iai la sea. Sa o le fesili. O le ale tā ua o le tui e le hoti, pe a whai o manu malo ke riso i le tunga mau. Families and friends this evening, it is shown to us. A whai e pa u, le whale i e le tātou te nonofo ai. O i e le whale wa umana sāu nia e le atua. O neta le tātou te sa tātou mafuta. Le i te tonu o le pusa lea. O le whale i e le sa nofo ai neta. E le o toi ei neta. La le wa tāta mai neta i o le mauta o. Le tātou te tausi ni o iai. We are striving to get there. Neta is already there. This neta you can see in the coffin, that's the tent she was living in. According to Paul. A pa u le whale ie, le hei ase me popole ai. O lo o iai le whale wa umona saunia e le atua. E le i whaia e lima o tangata. Amen. O le atatou vivi i le atua le vi inga e lima sifuru manatasi, saunia le pese fau. Pese fau, ato e tu,
whai wina tātou sauninga, ia o le awanona nei mo ainga na lua, I sa tātou whasirisilanga, ia o na whai wale o tātou sauninga. Moli il whaftai, il whamalo I lau sunga I le. A whengainga, I o nā tana, o soa tau, o lupe whalele a matiu. O le asoma le tātou mawhtanga, whale hainga I le aso, tualu patu, Kapeneta Schuster. Le aise mangaku mangoko whai a kaukai, pe sola wha mango le vaosa mako wha makalanga. Ai pangao lea, o lau mai kau, ua wha kolunga sa ngole sunga I le whengainga, ua vela le whala. Ngā mangaku lea, o le ale se I whonga kia pe wholau I whonga whau, pe kuku mama osa mako whamakalanga. O le kuka whai koa I le whasaunga ao le ak wholasa I le maa whakukoko I papa kuloko. A wā le ngofo ao sa moanga lua. Lafo I le upenga la unga ko mua mpule. A wala la ko whaku a inga kausi. Ko mua mapule, le whale anga fulu o le moku ma le au vaa o koko, le lako ngā luenga lea. O le kako vaka puia ma le akua, le alofa whaasoa ma le pule ko le akua. Au whai ngā luenga kofi lei, ngonga iai, la lako lea. Iai leo le mangaku, o le paia ia inga, Vela u leo whai ma le whonga kau moli moli o le sunga I ata inau, lufi lufi ma le whanau. Ai kai ngange matiu ma o na ngafa. Ai al le afio lo kuangu, le maupu ma le aroli. La ka iai le uso si ufangua ma oe le whare kolu. O le sufo I o sunga I ali e wha fuki maamu apa au ma le mamalu I le whale mongongu, upu I le whale mongongu. Kai ngange, waia ia sa kuala, sua ko le afoa ma le kauso, ui puia le makua ma le whale fiku ma le whale whasiko. Waia fo ia sa kuala awale, ka paunga kausi. Nei lawa ma le uso. Pui pui le launga kui sa vai lu ma le ngofo kua inga upu ia le umoenga. Sa moa e ma le kako mafukanga li pongi. Sanga inga ngā o le kako kai au liunga lua. Ma kou ke fia mo moli aku le nganga o le wha malo ma le wha whikai kele. Lau kou wafi fio makala mai o ao. Ua maka ngō fie le aso. O le aso o le ki ngā, le kua whawhingi. Sa unguanga ma moli mau. Sa ua mai le whaku. I le siliangi ngi me ao, o ngia. A kalangoa mai I uma upu. Whai mai le upu whapalangi hoi le, whai mai. A picture paints 1,000 words. O lau au vai aneta. Le aka lea. Manuia lau malanga neta. Pai ai o la kako mafukanga ili ngei po. Makala le fili ali I ku ama le fua. Fo lau ilangi maa. Ma mao le makui ma le mangao. Ma whalawea au.
whakasi lea kua ma o kou. Ma ora so I fua lau lei ma ko whakama wha lea kua sunga le whawhengainga pēr pai ai e o whainga luenga tofi maria wa. Sa mako kala lea ngei po. For our non-Samoan speakers, ladies and gentlemen, family and friends, the gist of it all, what I had just spoken about, is we'd like to thank you all for being here tonight. It means a lot to Tainau and the kids and our families. We thank you all for being here tonight, to share your thoughts and everything. That is all I have to say. On your way out, we have refreshments, some supper at the back there. On your way out, please help yourself, grab yourself a plate or two or three. Oh, I've just been told 4, is it? Etasi lava la wipu. Ya lenga fa lolo fa tailo sunga. Ea nau o mona o atu soutou matu pala o soutou wangatonu. Hei le strainga tu sa vailuu, ya whai waile nei e fiafi. For those who have joined us online, thank you very much for joining us. Thank you for making it possible for us to share our thoughts and also our eulogies about our lovely Kapeneta. Just before I finish, leo kwa umanga kua. Thank you. The name Kapeneta. Kapeneta na whanau lea whiu se lauri maiva. And I remember. Le teimi lea ua tā pena sa moa lea whailo na malo tuto tasi. Ua iai lea ma whaipule fo i o le malo lea ua. Sa moa. Fausia lea o le Kapeneta. Nea whaingoa le teini lea ia Kapeneta. E o mai le awhiu se lau ono lua ua tūto atasi Samoa, ai o ese mai loa ma Samoa, la tau ia. E sau neta ko a kolu kausanga. And 7 years later, I came. And I'm still an overstayer. So we've been living together at 45 Idlewild. And I think my young sisters and the others, we were all there, even for VI. Le o vai atu I silo matua o lo wā. Ma lolo wā, o leo o vai atu wa e matua, ale au te matua fo. Ya, me silo nai mawalo so I fuala au lei. Ala whai ulu tātou sauninga I le tatalo. Ua mai ala na ngā luenga le tangata le ali ie. Mātou te toe wha whetai ala walo wanga le lei. Ona o lo mātou tina, ma le soi fuanga e pe ona mātou whaalongolongo iai. I le mātou whetu wha inga I le nei e fiafi. E toi tō manatu I ona winga mtau sa fia. O ona winga fia sa iai. A o mātou o mafuta I le nei la lolangi. Mafuta ina I mātou uma e maise o ona toi sauninga. Taimi o te toi lunga o le whonga ele. Le ali e tā pena ina I mātou uma. Ma pai mai o wa au. Wha mawhanawhana. Ina ia wha mawhanawhana ina I mātou uma. Ma ia maua I mātou le fia mai a te oe. Ia tū mau mailo wanga le leita mai lunga o I mātou uma pe ata ape le nei e fiafi. Le lofa siri ese o Iesu ke risolo mātou o lii ma lo mātou whaola. Ma futa ina I mātou e lou lava nganga pa ia nei se ia o le whaavavau lava. Amen. Just remember to pick up a plate when you leave. Netta will stay here until everybody has left, and then she's going to go back to her residence in Mangere. Ma lo whaaftai, ia manuia le nei e fiafi. O le sauninga I le aso whareile, e whaia I o I le chapel lei tonu o Manukau I Papatoetoe, Manukau Gardens, o le sefulu ma le tasi le taimi o le sauninga. Sefulu ma le tasi, o le sauninga lea, o toe sauninga o neta, ia ma nofo ai loiro na oli o le sanga tu mau I Manukau Gardens I le aso whareile. Whaaftai lava, manuia le nei po,
A iei ni se fia ta whao o tu i la, tu e shea i leo tātou.